Fasada mase enye hwewai onipa bonia ye senyi maya ensei midi ewiase mu ho wotimi ye papa mu bi panaso wotimi ye ade mu bi na afeni mpa wo ye ade ma na bewie kire na chese waka wa chese wa sai wo basa ensemo beka ne kranka wonka de wo enka wonka de waye let's know that be wotimi say ade asema tu asumasi pa de nyame pa enka bebia wada no kenye nenso asumasi firi mu via abusuan nsemo beka fa wachi no ensemo beka de ama wo ho no anaso beka de afa wo ho no eya na entwaye kura fasada mase ene yuma ene wo gossip column so yede eba beso by Stephen Kumi ono ena chirese wo bo nyumi kama fasa edama se no words no is very encouraging no tinuko YouTube na oko search Stephen Kumi title eye fasa damase na watie munsem eye futusem tie nyum na wotimi de bo wo bra wo decision bi abemeki bia na nyum yitimi chirese ade wo se miye ni sei ya se nyeni panyina na wasasa wo boa wo mo na so yo papa wo twen se obeba abeda wase seye tase da bi won so aye ba ya na ekire nsem no na ebro so papa ya bi wakwa ba enfambra ke Sami TV e gossip column so nsem no bebre na na trend Akosua Agyapong eye musician papa abekasa dia fa nuanom emba ho ameka ho bi akasa dia mayempa na nsem wode atodwane so busua ya dia eboa ya dia so ekoso mi amahu bi ekoso mama part Agradaa bekasa so no do ni kunu nampa na wo ba wo ni ma kire se wo ese mema ni bi ho no ma agro serie no mu no dia gwase agro bi ho no ma mahuro serie bebrebe ma mahuro fans bebrebe mahuro pan ono de ba na se won fa ho nchewo den to beka che ni kunu asia ma kwot electric say I love you na wo di na chi no wo hwe ni mo de ka I love you na wo sa adwembone e de akire mama part no na de tene se enei no amanfo bebre na kasa se amanfo ye fa wo mu adwuma mi employ wo mu so mo be boy en be assist yen no wo mo na esa so bre yase be se we bi a shop na wa fo bi di atena no se wo mra mbe boa na nimpa no e de bi otwa susu 20 series e bi wo 10 series twati asem ne mantimba wo ne stand wo hefa na de atwa susu abra wo adwuma wo akra wo ntwa sa susu ye nwe ba bia be kasa na kwada wo de ne je adwuma wo de ne nsa asifom chese we wia ne poto we ye bukata we ye ni bukata dia fa so de den abusia Hey, abrabo ye bono ho. Nina kwaye okon. Na Stephen Kumi yumbi osi bedi akon. Na akon bi wo ho na so akon bi wo ho no ma wo kopa na abusuya. Hu anu ya na eja. Se nipa da seni. Se wo ye adwuma kakra de ahwe ne ho. Na ebedumre bi na se esan bi abeto ne kwam because ade odi ye adwuma e hyen ma hye odi ye adwuma kranya ne de obi dia na afi obedu bebie se eja tom na wanya boa ko ba ne sa e ha dwen pa e bia wo kakan adwuma wura enti ase ensani nyina e bebre na aka we wu na gossip column so ye de e ba ba so na twini dwen ase oni Kelvin Taylor ye bu so we e butu we de ko na we de ba we ye tro ba Kini jona sababe kasa se Kelvin Taylor me ne wa na wa brochire ha na de wo ya kire se me fa ho nche mebutu rofrofo pa ba hwehwe me ene atwini jona ze mo amunim no wadi na temo ankasa eye bi fa babeda Kelvin Taylor ene Kwesi Dixon yeah I think that's the name Kwesi Dixon and and atwini jona sababe kasa de se hey abrache na asema woka no odi ka denti na wasa wo sepene sa e ba me santi ase nya adwuma kora dinna aye ready e wo halum se de ba so na ansa na mi bebe sani adribia ye e de mamo ahoma che no wote eye sofu anasa pastor justice in cancer was the time anasa time ni ewonyankopon ni mmeremu no obe bibia ma opepepe twati ase se preaching no
mo amutie ya mudi ya chi no ofa ba wom usua ade wom eboa mesa so the case some news in brief eba be so the jumedie no eso eno te ofa adru so e gossip columns and e de ba be so mo eno ntino le videos na se na ya sha se dia ne ya sha se e de free mama part Agradaa ne koma wo kwotena Roman father ni show so we dey atudwa yenko tie bi me da me ya jealous o me fancy o me fancy me ya jealous me ni me kunu na mkra na obo me kunu din na me hwe the face and the atmosphere you are using to mention my husband's name. I will look at you twice. Mommy kunu din e wa bra me nenenam na me tifie na me kunu se me hia me fa na ofeda no o se Saturday ono no ye ne for agro o we man so ani age. But me no me kasa in experience like odoso. Sa wutu we na be hu kunu na we wafi we ya no wafi we ya no. Hey. Na no crowd can love you chira me fa go ka be nchiro. Enunti ena mama part Agradaa wakutu egum waso no what wo jealous papa. Enunti so oni ni kuru asi ama kwati dede kwati electric. Ena nature so bo ni din na wo hwe the face ni atmosphere na that moment no. Odi body na ono so wo hwe ni no ena nim style beat said ya maye manim ya me de hwe wi ya. Wo se se ne wusi bo mi kunu din na mrane no ya abroso e twitwa wonsam so ena waka montres wondo ya jealous papa yes oba de oba ya jealous oba bo ne tem obi se hwe nya bebe bia de ya jealous won bi ena nya oba bia so ya jealous won waka sa woni basama wo kan je hye utirim ye fisu ne enko Akosua Agyapong ene emanu bebre wo hono ma chese ya dress ya bra wo kra ne ya mo ne enufu ano atitem na fe pant kra ya nche ene ya tu ya koba from say ya na beti press pushi ma me rawo hwe na ne nyina ekwa so sente no sa wo ba no frem be ma no frem ma chine ya na nche wo press pushi ya na chire se wo bra ne sana ha wa keka ne emesi ani ya dada kedi me he so rest in perfect peace I ono wo press pushi ma me rawo enu nche no ye ntie enkoma Akosua Agyapong editu dwa efa ye nuano mo ma a chire se wo mo mpe pant hye na brown so a womo empebo no but understand so me kan e mama phone nati Ghana for man nanse ne binam etumi fifie understand omo shepant omo bob brazia Sunday guy ehame if you say oh your bar na say especially worry na say man to me otutu ko ni fina won shepan no to me fa free that means on him say be abeko bia no we cheap but adentina oba wa be wiase na utumi ka se me free akokrom anything can happen on shepan on bob price no man am sa e yesu atra mesre ehame mesre Ghana for man bi mesre mo adia the infant to menkofa yeditete won mesrew di so if so won shepa na bibi yo sese na se ko to accident bi send ma girls no shepa eji eno no entie nua ma no me besese ya de a ekoso me kra me hubi na obe wo se tuei di kan ya kosro na ba form chese panty pa se di panty e man mu bi empehye enye se wontimi nto betimi aka ma na broso ba menim se ya fashion o se no so ni ade aba betomo se chese na nse wo dwen ye man mu bi wo kra ba ya na ntiase no eya na enhye da kra nto asum se wo ba wo se madresse wo se panty de panty mi hye bi wo se brawo de brawo nya de se me bo bi de pese nufuo no ejine entinka yeye se na nka mema no momfre ya ka ye besesa enti mema no mesre mo pa manya sem mema na say ma momfre yen we ma ukondo ezo unya we ye wona be wani be hu kena so na ye nsi ho ewo ase ha dream se enya oba no be no se ne mufa nchemen ne toma eye bees no se enshow empia bontia just oba no wan bo life se wa o she panta kire se onante a enyeye o de se pant na se wo she be hawa she boxer ne ehu se wa she bi na ban se ne maami Akosua Agyapong e ka no bibi ni na akwanhie bi asi for the sake of that ntina akwanhie bi asi o na busua masemi ya akwanhie asi na wo se wo hu gu ho ne the last time na nsuo mu na mfrema bopa na sister bi o she atare na ye flare ana mfrema epeja no nyina akọ soro na ne o she Andy
na say underwear ever at that moment no you be a one shesa pants and I say under ni bina from money page ya anka na deje nyina na ababontin enti anuanom ma mo yesa no yesra mo papa no fo ne yehu na obi de engina ho atiebu se waseme mbo braw na nufu anu etue mu eba ne se ha adwen yesra mo papa ha adwen panti mame Akosua Agyapong yedase papa ene wafutu a wode ama yen so ye befa de atue kotodwani na ye de atua na mo abobra na mo amusimu ntie na mbeye asomne na mo de mo nkoso a ese wo kohia ohini ni adazo a ewo krom na ne obeyi wadi sa de kama si usu be je wo te se de emre wadi ya sister bi no e na wo behu se wo mpa adai ana mo yesa mama se ye din wo ho yesere mo ate na yenua baby se wono de o entrepreneur e na kire se wakokofa na kwada woni ne ye adwuma na busua akwada ne ye ni bukata yenti yenua ba ne nsem ode atudwa workers na ye wono omwa ne awia yen me work away out way we be a fake page e take orders and after the fake page no fake page na e chi no oja yusu wa be me WhatsApp no o test ya na message no wa divert dia on the side if me make sales no so make sales so make star o make star message away sa buy police side and far me born them this year I'm son of the the girl one more play no from potential man ethical news no be employee no o ka say obrabo na da form o ka say da form we shall form me kwa bibia me update mo why woman na ka una ye tani se ka so image say bibia ko so ka so ne ampa ka so dey away baby obehu ni bia ma so bi no be dey o ye kronfo baby obehu dey away bia o ye kronfo ehwe patna ka ni go for police station next time o ha bia wapi na mo ye go police station yo you want to mess with me what do you say sika peda form you want to steal from me because what do you say purchase now I buy it for 30 cedis everything mo WhatsApp me videos go viral na me say me upon videos go viral yes I'm not making any sales seriously competition wants you ye ne ti ha say o paki orders na o ti bia me phones no two papa to chain papa da chain and so o paki on papa send message am who was send you akasho mo say almost testing on no number no wow almost testing no number no for faster response police wanted and pass over okay who dey ti oni mu bia ono ameyi obi dey jai oni mu bia we ni na ide ko hayi ni awa ko wa ya me so oni mu bia e ko police station a ye ko go CCTV no one adum no it was intentional you make it so intentional who need na we na do CCTV no come and go no ye ko na me wie mbia fine so na me say e woda oni ba dey test wa na say what dive so the whole you can go here the don't know and don't get pouches and pouches every 100 million every week top pouches 100 million now who scan so that is scan go 650,000 oh me make that who should have been hey just say you scan you switch up of payment more evidence remember excuse that man remember excuse be our only excuse that to escape. Screenshot of phone so. Enti eno no mutu si enua ba no nani abiri hi ankasa se obefa o no be ye adwuma na afi ni customers no wo mu no mo ne na chance na chese wo pe customers na se na ya mu nyina mo nsa be koma no na chese wo no wo fa kwan bi so na o je ni customers e ba ne se ngwa kra was intentional chese wa sheda ma yadum CCTV footage se na ya go be kosu bia ye wu nanso wa hu what ya se bia ni fasada na sesendre oba page mo ho bra ye ne kire se me pa chew bia wo kan ye wo hu na ye nua be ya je ofe so na afa be wi asa sei na wo de da na se enti wo se fasada na se ye wa ye yi no kra bo ne de wudi a enchencheche da kro pe do se wo to adeti enti wo se posifu ne ba de ye de kwa se ye ma mi o tije se ne chese wu ni mu bi wo se da bi wa wo se se da bi wo ni mu bi e do hwe no ni mu bi wo hwe na ni mu pa wo ni mu bi ka wati ye no ne se na amen
Eya, my son, moye matches say, chess, obi crown, we across or bed boy cry, and just say, Onya, a reshimu be an answer to me be so on boy, because when him so about bed boys who may see, a baby no what in the suburb be see from. What I say, now I bought my bedroom say, and I say, and I would have done as never see. Yes, your comments are one for be at a tuja. Ke ono ne de ne madam de aka ne de ho e na kire se o customers na be ba ne madam ono e na nya message ni ka kire mo se ono mom na wo so mo chat mra no so na ono ne be sini so a ene ma ne betimi about fast imagine eno ntinu enye se she is the only one that or have business. The question of bisan me have ma me ne wo me hwe di ni ye se o ye oba na se be ma we will say honestly the lady fine you ya se mu on say citizen day. Oh, me who be citizen, bibi citizen, bibi be na sis another. Or see, honestly, the lady find you who know her home. Sorry, who know her name? Asemu. Asemu neni abre no you so you fine. Find you yes have mercy. Mercy Ghana. Asemu. Ghana dey say ya. Enti we no wasai obi chance o. Because sister and sister no for obi a like obeka se nimpe kwa mebe fandi asumesi ede ye minti no. Nya energy bia se memfa nimpa no. Ebi kwa na sa nimpa na wo ba no. Na enye sa na ote. Aye se obi ama broken heart. Afa nimpa wo fro ba wa kwem kwatum se ono so sa na ode be ye o. Na wa wadwu na obra bon wa hu de ti bia. Wo nso a hu fa be na chese one na mo sa. People ha ye we ye broken body. Enti broken heart nyese be ma ne oba nko ate no ma broken heart and broken heart sister broken heart pa no nya ni broken body nyina enti eno no ye free no so na fe Twini Jonas say Kelvin Taylor asem na wo fa ye no afei e na mesumanya adaje a me ba be reply say obi be da kan emu ni ebedum light no otwa light na say dum so aba na nimpa na ba be complain a enka ne bone ene say Kelvin Taylor wo be fa no dia beto internet so na je say Kwaku Dixon tin be bia won kan wa na say Kwesi Dixon na je say wo twa bro ne sa wa so ye minu ame ne wa na ye wo abori kire wo no entu be die ebusua wadi na tem papa di atem die wadi ni bi papa ye nko hwe videos ya aboa unfi puprupu se die je onu akam tell ajo mama din trum entina na afunu nyina ahihye entina ajo mama timi de tena private jet no de na bagana Kevin tell ajo mama din trum tina dwen nyina anya adwuma kwase aspem se awurawura trim enti wadwen nya adwuma Kevin tell ahunfi ate kwase abema tantantan wanim se na ntwibini wo ho a afunu ahunhu no se dibo kwase ya bi ba te se awo jimi wo mpa omaye mafu mo selfish reason ya bi TV amount no obi abre na ya ofon kwase ya jimi memo obi di jako to TV no kwase ya de nko anu ntum memo obi a shi TV no obi antimi kasa e Ghana o twini tamene no na wa America mo pa mo enyimi mo pa mo mienu ye mo mienu anfati ya oni hwedi Oscar na ya hwedi ono onim criminals na yes mama obi anko finish na numre ya aboa odi ya mama mu so odi kwase ya betati nkofo bi o Asia ni pani pia light majo mama aboa no tie sika ma no okofruka o kotua di level every day auto meter light guso auto anasa apart from say auto ana mo wi ana manasa no mo sa ma ne da sumu na o complain akwasia boni oye o hia do kwasia betati obi ya mama jimi on wonim se wontimi nya adwuma na obi asoma post die fatu o weti jo mama Akosua ya asemu
Yes, Trini Jonas, the old wow. We were through a challenge at the Ama Kelvin Taylor. Say, now Fnayaka says, Muhammad didn't tune Muhammad refer to the maybe I'm in pass a move. I'm pass a move. Muhammad. So one but oh dear. So I will share video would tell dear course would tell us myself. Dear no. And I am free and also na afei mabusia kakra ye bedi ya no aduane ye penti na bra ye bebre na afei be wi akire na arewo sema de ne ho beba begim no etoda ya na ha adwen pa etoda ya na ha adwen abobo ya akra story no I think someone say akra na isiye wa hye bola wotimi se okwa akotu agu eja ato abobo ya ni no bi o se nwura abusuya na yehwe video na asem na areho I paid extra luggage. I don't need the airline. I paid for extra luggage. Indeed, a caption and Bakwacho say one thing about Ghana is everyone is willing to help. One thing about Ghana, everyone is willing to help. And the Ghana, dear Chiro Dropa, Asam to Nimia, and I say, Unia, Yabuano, Jaima Semno, and show no one so I say, into Yenuan and Abua or Mubua, Akaba, and also a civil enna in Wisia a free move banner so a jassa enna atom, a cocoa baby a bit, and a bay a day. And I'm video. No baby I can no AC a jai flu bedi as a transformer a year sisi we china kona koso lighter homa bi mane ye can e ne dan ehupa na Nigeria ni bi o se wo fa flight a wode te se otu kwan na o fa flight a wo ba ni duane a wo mo ye inspection a wotu a hokọ babedu ya aduane ne ba kokora oni ne niema ni masem no aha na wo kire ni nsem sei. I paid extra luggage. I don't need the airline. I paid for extra luggage, $210 all the way from Nigeria. And my luggage, the things I brought, the airline checked my things in. They checked everything. They see the things I'm carrying. If it is not allowed here in UK, in Canada, they're supposed to have told me, please remove this. But the airline themselves, United, checked all my things that is inside. Foodstuffs, they saw it. They checked it in. They taxed me. I paid for extra one luggage. $210 was what I paid. Now they're bringing me empty bag. For what? I want me to look at the empty bag. What did they bring out? I don't bring it. See the empty bag. These people brought back. United brought back empty bags. See, United. You brought me back empty bag. There's nothing in my bag again. I didn't have food. Oh my God. See what? See, they removed everything. You see my bag, they removed everything in my bag. So there's no food that is allowed. Is that what they're saying? Look at my bag. These are 23 kgs. Let them go and weigh it. Look at. I say I pay for extra $210. What you say? Na obeba beduma jeans, obeba beduna imagine aduane a wode eba. Ba kokora e ni me ntu aduane. Ati. Aya moya sa emwa. Kuma ye ntukure. Oh. Nimpa ye tuaka. Hwede ode adanase. Aya sa emboa abusuya. We nyina ye heaven kwan yo se wo mpa heaven akwa. And this didn't know what's a
Na ye konko we story no e wo northern region ene de yetu kwan pa won ye kwako we story no na wo northern region ye free hospital bi se Gushegu municipal hospital then na si wo ho yes wo ne se amanfo ko school ape degree diploma na ade ade abeye adwuma wo hospital nursing school de abeye adwuma abesa amanfo yade ama kire se wo mo nya nkwa o menya nkwa na kire se o masom o mo man Ghana se me so school abe ma me bo academic ko esei e na me de aye so obiem e wo Gushegu municipal hospital abrante bi de ko okope degree wo nursing mu so de ba beye adwuma abusua wanfa me hwa yare fo na mo ma yare fo na yare no ma ba no na omonia ma da wo phones gu wo na no no de owia just won wo sa yare no obokro no enti wo ne di o yare no ho na yare no na wo so ye nurse no abo degree na oba be ye adwuma no obi jare waba oba ye no ode ne bags aba wo obokro no enti ni mienu wo kro yare chen wo ye wo aba hospital no yare oba be je yare sa na oba na se wo be wia na wo na obokro no kura wo yale 10 times a chair. Yes, no, the juma or your degree no coco boy and a bush or the bokro no. Oba hospital no we are. Oba hospital no we are. And a CCTV footage. Me say bonnet the on bonnet. Ubeti bonnet dear. What's the ye who? What's all the be who? What the woody bonnet we near and was answered rather me that was sick. What's that the Yamia Saka? Yamia, then I snow wood was me bay. Wouldn't the way that prepare. May you want to my son. May you to my fruit some who say yes, Bonis and out CCTV footage. A boy Gushegu municipal hospital way a capture brand say and a branch and a number solaswa. Number this video no and a age of one cassa shoe and this one in a teen to me and Bemano when you have to from head to toe. And Edemaya. Or so for or what the man be any damn just so Moses not just say. Or take camera na chi twami mfoni di migu abe fonten time fidie ni so mo so munya bi hwe kama na ye dem e wo YouTube sanso e wo Facebook ko mo show like na adwenkyere no o dia to share e de amaye chakra mo dasene ye pesanso e hye CCTV footage a capture chrome 4 e wo hospital na I for ade abrantie we ye no nanim na da so no na abrantie we amanfo ekọ nursing school akobo degree akoye adwuma e wo hospital facility no amanfo eyare a omo so omo kọ hospital no abrantie we de oso bekọ akobo degree e de akọ ade na de etikosi enie ye free hospital bi Gushegu municipal hospital e wo northern region na abrantie we ya oda so no owura hospital wa wo ye patient na waben wo na ordinance atuti so na ohoye because opposing no say oye nurse ni opposing no say oye doctor into your patients a woda ho a na waben wo na ohoye oho hyehye eye uti no so ekọ okay oye saade ni nyina na ode survey o surroundings and say ehemfa na wo charge your phones usika kura eda hin into sana abrante we oda screen so no oye nursing phones wo musu ye adwuma no to da bi na bi a nse nursing ni ye adwuma mostly na wo ta charge your phones enti wo charge your phones on na nam honum te se de wo be visit patient no be won se phone na wa fa wo phone no enti ye ko CCTV video na abrante na enam wo no a wo twam no enti won se o sove nursing facilities so timi fa ha no ma wo pie ha o fa ha wo pie enti we okọ akọ wan aba be si the other side mo se phone bi esi honum mo se obi charge the phone ha hwe mo se o pija mo se o pija phone no tu charger no no de ahye ne bag no wa ye fan no de ko nti obeye saade we san e wo honum mu afefa manfo bebre phones nti abrantie we onhu ayarefo mobo yarefo no oda honum mu akwa na oda seat no so no oda chair no so no sa abrantie na e charge ne phone wo ho e na akwai wo ya ho on se odika sobe no fan e na obi oyare no watimi akonwan aba befa akwa ne phone afiri ho no owi a no sa akọ nurses for no akọ akọsese omo phones inti we Gushegu for na ne post say no I was say yehwe akwa we because CCTV na capture no clear nanim na da so pepepepepepe no obi a be hu no inti Gushegu for se ne won ka se me na me kuki no Gushegu for na ne post sa akwa abrantie ene da screen so na wo hwe oye kromfo pepepepepepe inti omo so omo hwe no inti wo winim nanim bia na ko report mo police for na omo nkorehwe no na omo fa no inti na nya sa de a
wo wayare a wako hospital a wo charge phone on say hospital so kwa baby e ta charge phones na ebobo ho say ya